برای سیران چیفتیورک پارلمانتار دم پارتیه ده پارلمانتوار ترکیه ده باوی که زندی میوانی برای چیفتیورک ایوار باش هم بخیراتن. او راپورتا کوه نشان دا جوینه دا چوا بحثا یعنی هجارین کردستانی که بحثا هجارتی نافچین کردستانی دیگه لترکیه. ایوار باش گلک سپاس دکم. دو سال وگرا ایران کرنا ای بود بین سید رضا بو ام بوی بر رضایی ببیرتینن هلوستا وی هلوستا میه گوتنا وی گوتنا میه در بید روزا جوینا بچه وزارت خزینه و یا دارایی هبو مجار برفره قال گله کی برفره بو ذاتی گروه ما نبرا خدا پار بکرو از پنج دخل با آخفامه از هر زده لسر مثلا وکم بین کردستان و آنادولی کردستان من نقشه پیشکش کرد زاتن در جیبنه ده وک گلک فقیره باجار آنادولی گلک دولمندن ما پرس کرد نهار سری ده مرگوت که مناقشه تکرند بجین امی enflasyon دار بکن امی دنابرا اخراجات و اطالات دا امی ایو بکن دوینشی یعنی امی زیده به هلا اطالات زیده اخراجات که ما امی اخراجات زیده بکن امی دولت ترکیه بکن آبوری هری مزه یا ام بین 11 یا 12 امین ایرو یا 17 امینه دماغ من مخفی آخفتن گرت مگوت که و گوتنا لکدرتنه روجبه لحیفا برهمدر ببین یا برهملی هلال که نردان داوی کردستان باکوره اولو آنادولیه گر دولت ترکیه ایرو یکم در جهان ده نه آبوری هری مزین یا 17 امین بونه گرک یا 4 امین یا 5 امین بونه چما او ایرو یا 17 امینه لسر به مجل بون یک دیوی مگو یا گرینگ ادخازم سرده بسکنم دور لازم مرام اوی کرو و نقشان بده مجلس رازی پیشکش کرو و او یاده 1022 دیا بو لی وایا یاده 1024 و نقشه که آوا کریه سازی استاتستیکا ترکیه یاده بینا ترک او نقشات دلیدن ری دبیجه چه؟ اوینا دبیجه که کردستان سرانسر اوی فقیره آنادولو سرانسر اوی دولمنده من پرسل وزارت خزایی و دارایی کرد مگو برس وزیر گل باتمانیه کرده ده برنامه ویدا ده بچه دا و دنیا منطقه حرم کردستان و آنادولی دا فرقا که مزن هیا قمت تشکل دا ندی یعنی که اوه چوا بکن چه بکن که وی فرقه گاف و گاف کم بکن یعنی هیلک گلک فقیره دو کوک دا هیلک دولمنده او یک دیوی لدنیا گاف و داب چه کرن داب پروژه روژلاتا امین روژلاتا آنادول گاف پروژه روژلات باشیر آنادolu و چکر گاپودا لی جارد باجار هر فقیر باجار گاپه و داپینه دوردا او 100 ساله بری کومار آوابو دیاربکر فقیر نبو وان فقیر نبو مردین فقیر نبو لیبلی چوا که کومارا آوابو جمهوریت آوابو او 3 ساله هرم کردستان فقیره یا آنادولو دولمنده باشه چما برای سینان یعنی هرم کردستان لنافچه یعنی دی چارچوب ترکیه دا یا هری هجاره بیاتا بناریناتا نرینامه اوه قناتم اوه بسری دا هانی لیدنرن ناده وی وستیرین ها بیرامدان نید لی پرسکن 1946 دا دیویژن که
Hûn li vê heremê nav lê nakin yani herema Kurdistan dibêjin. Hûn çima wek yatirin razandin çê nakin hêla aburî da em bêjin hêla xezînê de hêla darayî de wezîr dibêje ki herema Kurd pêşeroja wê ne diyare çi bibe. Em çima li vira wek dibên ya razandin yatirim çê bikin. Ew hişmendiya mirûz got zaten hîn natiye guhartin. Yani hêj li ser heman fikriya dewleta Tirkiye. Belê hîn dewleta Tirkiye ew 8 sala hişmendiya wî evekî li ser Kurdistanê dinirin ew ê çi wextê veqete bi guman lê dinirin ji bo wê hêla heremê de em bên Kurdistana Bakur gor bajarê Anadolê herî bajarê dewlemendin gor çavkaniyê xwe lê ev çavkana bikarmê. Enerjî li Kurdistanê dertê em bên heft santral henin ê elektrîkê dihê wî herî mezin nav da heft tane li Kurdistanê yekem çarê wî em bên Riha, Mêrdîn, Amed, Elazığ lê bajarekî bê elektrîk demîn ji va bajaran. Ji bo wê hişmendiya dewletê ger bê guhartin me got ew xarîta dabeşkere biyolojiye gerek hûn vê li holê rakin heyak ew li holê rane ve em ê bên devlet bi xwe dabeşkere. Hûn dibên dabeşkerin ya hûn em ne dabeşkerin hûn dabeşkerin hûn biyolojinin me got. O pêşniyara mezî ew bû me bana Wezaretê Darayî û wek em bên xezînê kir me got ger hûn di plansaziya xwe da li herema Kurdistanê da hûn planaka master çekin ki nabera Anadolu Kurdistanê de ew ferqa li holê rabe. Planaka teybet ya master çê nebe bi vî şeklî ew ferqa li holê ranabe. Bersiva wan çi bû Berez Sînan? Bersiva wan gengeşî çêbû, çima gengeşî çêbû? Çima ki me got Kurdistan. Zanî. Li ora hinek partiya evî kirin alozî derxistin, tinika jî bê Kurdistan, Kurdistan qedexeye, wek êkê civînê îdare dikir, serokê civînê AKP wî midaxale kir, işte kanun haniye, destur hanî dibêje, ez ê keniyam me got ya kanûn desturê em dizanin. Birayê Serpil meclisê îdare dike civînê. O navê Partiya Hemû Komünîst Kurdistan'a. Ez di Partiya Komünîst Kurdistan da tên. Ez vekîlê demê me lê di Partiya Komünîst Kurdistan da tên. Navê me Kurdistan'a tişa min re dibêje Kurdistan qedexeye filana bêvan e. Hûn vê berdin hûn ser çareseriyê çi dibikirin vê mesela vek em bên fexîrbûyîna Kurdistanê û dewletbûyîna Anadolî vê pêşkeş bikin. Ya de hûn ha îro dibêjin serok komar dibêje ki gerek bi siyasetê de nermeyî çêbû. Baş e serokê MHP Bahçeli hat destê xwe dirêja siyaseta Kurd kir. Kadrê Kurda kir, ê demê kir. Baş e kadrê Kurda ji got ki, ê demê ji got ki serçava ew destdirêjbûna we baş e. Lê destpêş we got em bira aştiya navxwe çêkin, em yekitiya navxwe çêkin, em siyasetê ner bikin. Buna çi ve got? Xweyekî mesela Kurd he, mesela Kurdistan heye li ser şerê Îranê û İsraîl hûn metirsiyê digirin, em metirsiya wan ser Kurdistanê tê, lê hûn lê nav nakin. Hûn çima nav lê nakin? Ji bo wê banga me wirda ji me got. Nav lêkin di tarî de tutuk lê nexin, ew mesela Kurd e, Kurdistanê bîne meclisê em eşkere li ser münaqeşe bikin Kurd û Ferek. Yani li ser pêvajiyê jî ez pirsekê bikim. Yani îro jî mîtingên dem partiye hebûn li Êlihê li dijî danîna qeyûman. Hûn vê pêvajiya Tirkiye çawa dibînin? Niha birayê hêja mesele vaya min meclisê de hanî ziman min got kin hûn dixwazin mesela Kurd çareser bikin an siyaseta Kurd hilweşîne. Ew ne diyabe? Eger hûn dixwazin mesela Kurd çareser bikin bi eşkere bêjin. Ya hûn dixwazin partî û rêxistinê Kurda hilweşînin yan filan partiyê navbera wan de naxwekî dixin ev 8 sal e ve ceribandin.
ev netice ve negir, encam ve negir. Yeker. Düdüğü naha duhazın mesela Kurt بسر بسکنن به شکل که گور برجاندیه دولت خود چاره سر بکن لی دست دابجین مثلا کرد دست ایوان بشودینه نکانن مثلا کرد بگیرن نه کانن بگیرن نه کانن بردن جبوه نه دورهل اوی دا بزدونه دویم برای جنوبر مجلس دا بافه باشه برای بافه ده شاید نگود ده مجلس دا کورو فره ده سرچوقیان دا حتانی ایرو mesela Kürdistan'ı çiğe mesela yani biskinin ve şahı her şey koy derva bedin seknandın hunduyen aşıtı yani hundur olu derva aşıtı hun her zeden hundur derva evdikin hun kaim tayin dikin kaim çiğe az bana seru komar dikin mu bu hati helbijartın seru komar ki helbijartın ya o tayin kirna kaim el-wanete l-rihaya l-batmane l-khafete gel hani dibine ev tayin kirina kayım lidiji gel lidiji em ben hevşeradara ne her izdeden lidiji hilbijevlera lidiji gel vek diven ya siyasete terör ya terör aka siyasi civakiye ya heri mezine gel ve duyniye ya sercarın me em hil dibijirin un kayım tayin dikin ev lidiji me terör aka civakiyo ya siyasiye gel vay duyne em bana seru komar dikin seru komar go ek ne diyarın hatına helbijartın bu hati helbijartın gel dibije ev vatanavi ne raste gel ve vatana karşında bişine. Gelek spas برای سینان چیفتیورک اندام پارلمانتوا ترکیه جدن پارتی دبوی میوانه روداوی. ایوار باش.